Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Nina besilo ngiyanibingelela ngiyethemba niyaphila igama ulinde kuhle usibongiseni ngokakhumalo all the way kwaNongoma ehlala Nkosi. Ngiyanibingelela bafethu kwenzeke podcast yilelo losuku yilelo langa sikuphathele manandi izinto ezimnandi. Ngithake ngiye kwamaphumulo nina besilo ke nginiye shwi eke ngishintshe nomoya futhi uyabo ngilanda lapha na insizwe yakwaNgcamu ulinde kuhle umabizo ke lo emculweni ke weAfropop nimazi ngokuthi ke uTimoni kanti ke insizwe lena esiwa kwamaphumulo eMabomvini ikhipha album yayo evota ingabaselwe 16 tracks 16 songs nina besilo isihloko sealbum Heal or Relate silunguke leso nina besilo kanti ke album lena kayikhiphe ke nje emavikini angengaki ngiyethemba usayithokozele nabe bengayazi ke sebezoyazi mina ngiyamukele kwenzeke podcast isize yafika ekhaya la elithandayo ithe hayi sekhaya lami lapho ebhudi ngiyabonga ukufika qala kwethu sikwamukele sikubingelele kwenzeke podcast. Yebo bhuti ngiyacela nje ukubingelela wonke umuntu okhona nababukelayo. Mfowethu. Ya igama lami ulindo kuhle nje obusuke washo bhuti. Ngane kwethu yes. WakaNgcamu Sibongo umfana ophuma eMabomvini ngidabuka khona nje. Ngizalo uMangubane ngiphinde ngizalwe insizwa yakaNgcamu okusiphakanyiswa. Ya ngajabula nje umjovo baba wami ya. Bese ngizwile bethe uswile kuthiwa umjovo. Right mfethu. Ya umjovo impela bebembiza nje ngomjovo entombini umjovo ensizweni mina ke basebethi nguNtombi Mkhotha phanje ngoshukela semfuna zonke njengomshado bathi uNtamo zesicathulo ziyangena ziyaphuma kudela kwaziyo lezo fasa khona iphini bathi sincane isibhamu singaka kodwa baningi abaphansi ngaso ngiyabonga kakhulu. Ayi bafethu ake nishaye idlamba bafethu amukela intwana ingane yami bafethu siyamukela ngane yami intwana yami ke ezinye zezintwana engiyithandayo ke lezi esha umculo weAfropop but before singene anywhere noma siye kude wena ukhule emakhaya kwamaphumulo wazi uMaskandi wenzakaleni wasungena kwiAfropop manje wawusubona uyishintsha lento ithi lento lento lena iqale ngani nobhuti iqala ukuthi mina umculo wami ukuthanda bekuwukuthi bengithanda bengithanda uMaskandi ekukhuleni but nginalento ukuthi uma ngizizwa mina I feel like uma umculi kumele kuqala ukwazi ukwenza wonke umculo so ngoba mina bese ngazi vele uMaskandi ngiyakwazi ukwenza cause ngikhule ngaphansi kwawo ukuze ngiyikhole ukuthi ngiartist angizame enye genre ngayizama hip hop ngayenza ngabona ukuthi hayi sengi right ngase ngithi uma ngifuna ukuyithemba angizame enye futhi genre ngibona ukuthi ngiyakwazi ngadlula ngenze nepiano kancane but nje ayikho genre ngathi yangihlula then ngase ngikhetha ukuthi angenze Afropop cause ngiyibona ukuthi yona idonsa kanzima but ngakhetha yona ngenxa yesimo sokuthi uMaskandi bengengikwazi ukuqhubeka ngiwenze ngoba udinga imali eziningi mina anginazo lezo mali lezo but nje isona zazi ngento ngicine ngikhetha Afropop ngabe impela mhlawumbe uMaskandi ngikuwona awuso madoda ngathi ngiyabona necici lakho nkabi yami usumi kanjeni uyijongo la kwethu manje mfowethu kuMaskandi phela ngithi mark record ingoma uMaskandi ngiyangivumela noma uthi uyadula ngoba usuke uzofuna iginci ufune abazo basketa kuningi kanti lana nje uproduce ukwakhela ibeat qede wena ukhibile phe kwebeat kusetshenzwe ubalula kanjani hayi cha mfowethu ukhethe kahle wakhetha Afropop omunye emculo engiyithandayo because lo mculo uhamba negazi eminye emculo yaseAfrika esiqhenyayo ngayo ngifuna ukungena ke la ngoba abantu abaningi bazothi Dr Life ususuke ke lokhu khohlakala kwakho wenze njani manje wasilandela izingane umsebenzi wethu kwenzeke podcast ukuthatha into enhle siyibeke ebalazweni noma siyifise ukuthi bayibona abaningi DJ wethu omusha esifike naye ungatatazeli sifuna njengamanje usifakele enye ngifuna babingelele kahle ubabingelele ngento enjani uyijwayele ukwazi ukuyenza ku TikTok because into enza lapha ku TikTok yimaye sifisa abaningi bayizwele ulive lazo ushaya uTimoni bafethu live from kwamaphumulo nizoyizwela yipi le ngoma esoyishaya manje singashaya uXolisana inhliziyo lethandwa yimi wenza kahle uqala lethandwa yimi right asabe bafethu sidlu live manje ngicela ngikhululeni umoya wami uhambe Xolisana inhliziyo uma ngifana namhlanje
bengicela nithulise umama wami abanye mina ngicela ukuthi bangithulisele ingane zami nibatshele kuzodlula noma umama ekhala sephuquza ngicela nimutshele kuzolunga sengidabukela abantu abami ndoda kazuzu ungakhali Nkosana yami ngicela nazo ukuthi nina nisenhlizweni yami sale kahle mndeni wami ngesami isilo sama uyakhala azaphathwa isilokozane lodekhala ngendodana yakhe athi ngengane yami kodwa ngomntanami ubelithemba lami muntu amekhaleze ethi vuka kanti ungishiyelani usungishiya nobani ngicela uvuke kanti ungishiyelani xolisani inhliziyo bafowethu yaze khona kubuhlungu akukho kudluluva thula mntanami thula mntanami xolisani inhliziyo yaze khona kubuhlungu akukho kudluluva thula mntanami thula mntanami yeah vele ngihle ngedwa lana vele ngihle ngedwa lana hey mfethu yeah lolu lozo lomculo uyasazi ukuthi uyashaya hayi angazi ngeke ngithi ngiyazi ngezwe abantu besho nje ngaleso sikhathi mfethu ake sibuyele back sikuthinta sikwenze kwenzeke sathi mfethu siyacela ukuthi usivakashele uzizwe unjani ntababa kuba kukhona imizwa ihlukahlukene ukuthi hawu ngase ngithindwa labantu ngosiyami bethi angizoshaya umsebenzi amva kokukhipha ialbum ube njani umuzwa ngane yakwethu ngoba kubalekile sikuzwe lokho ukuthi khamba kanjani sikhona nendima esidlalayo nathi sikwenze kwenzeke empeleni ibhonto uma ngathi ngiyakhuluma iqiniso mfethu ngiyazi wena mhlawumbe lento yenzile nje uthi hayi ngiyamsiza ngoba ukhipha album but for mina kuyinto enkulu kakhulu because okokuqala angaze ngalithuwalele ithuba kanje okwesibili bengilifisa ngilikhulekela but umkhuleko bengazi ukuthi uyophendula ubani nini futhi kubani ongavele nje abone ukuthi mina kungifanele then kwangithusa ukubizwa uwebhuti ngaqala ngayitshela ukuthi hayi ngeke akwazi ukuthi ngaba yilaba akwazi la ngishawa ngothanda mbali shalwa ngami nje la ngibona ngiyabhayiziswa but ke ezesikhathi esihamba ngabeka phansi umoya ngayitshela ukuthi the more ungitshela ukuthi no kwenziwa kanjena uzofika gcina sengikhola ukuthi no uyena ubhuti lo and ngijabule kakhulu ngiyalibonga leli thuba kakhulu bafowethu mshaya izandla intwana mfethu ukade uhleke usichomela la usitshela ukuthi hayi bafowethu ngihleze ehlalweni esahlela umenzi ngihleze ehlalweni esahlezi umjolisi bafethu ngizohlala ehlalweni esahlezi umdumazi ukade kudlala usikhumba manje ngithi hawu uyayilandela lezi inkabi zakwethu ya khona uhlelo lakho uhlele ngililandela kakhulu njalo uma ngithola ithuba ngivela kuma podcast ngiyathanda kwabuka so nale ibikwi list nje bengihlezi ngivela ngiyibuke ngibabonile nje obhuti umafika izolo obhuti umenzi bafikile nomjolisi yabaningi baningi kakhulu mangababala because khona nje nobhuti uthandazani nabo ngiyazi bafikile yabo obhuti uduma kahle baningi kakhulu now mfethu kade sibamba ke siqhubeke ke nomculo wakho mfethu iAfro pop ukuthi ke kuhamba kanjani mfethu ukhiphele ke album yakho oba mina ngiqala ukukunothisa noma ukubona umsebenzi ubungakayikhiphe ialbum ngibona ucula esikoleni lapha ucula kubantwana bebejabula babejabula ngoba ucula kahle vele noma babejabula nje ukuthi uyacula ayi ngowami ngicabanga ukuthi babejabulela umculo ababewuzwa because angiboni ukuthi bengajabulela mina kodwa umculo wona babewuthanda so mfethu yeah nasi ke sigaba mfethu sukusona izinto zikhula kancane sengathi ireality ikhona uthini umuzwa akapheli ngisho iviki ukhiphile album yakho ikhona so uyabona manje usuthola nabantu abathi hayi mfethu usayibona into yakho ithini lento kuwena mhlawumbe ngaphakathi nasemqondweni going forward ukukhuthazeka kungakanani mntaka baba njengomuntu osenesikhathi khona ekhona emculweni ngiyasho ngithi
kuyangigqugquzela futhi kungenza ngikhole into engangiyitshela yona ukuthi ayikho into ebaluleka njengokubekezela uqhubeke wenze into yakho ungabi nandaba ukuthi ubani ukuphi wenzani futhi ungayiphusheli kubantu like ufuna ukuthi abantu bakunake like uzenzele nje into yakho so mina ngingathi ngokwami lento engayitshela yona before ngifike la cause lenzekayo bengingayazi but ngiyitshelile before ukuthi ungayiqanga abantu ungayihluphi ngabantu into yakho le ikuwe ungazozonda abantu uthi usibani bana kanginakanga no usenzele nje into yakho so nje ngathi kumina kungifundisa ukuthi is very important ukubekezela but uyenze into yakho futhi uyenzisise ngoba abafuna ukwazi cause mina afuna ngibatshela abantu ukuthi content sayixoxa yokuthi kuneciko obukhulu bokulithanda ngathi mina uthandela ngakini yini ngathi unepolitiki uAli Mfokamgobe awusilandise yini lengaka ngoAli Mntakamgobe noma yingoba vele umakhelwane noma nje cha uhlobo lomculo belikuchaza uhlelo lakho uhlobo luka baba uMgobe ngingathini uma kuthiwa ngiyakulelisa yilabo bomgube wabomgube one thing ebengithanda ngayo ukuthi abantu abaningi bebengamnaki like ubezama ngayo yonke indlela angibeki lento kabi but ubekwazi ukugadla ubaba uNdedane akwazi ukugadla ubaba uMgqumeni but eyakhe indawo like ubengayitholi so ebecula kahle for mina ubecula kahle yebo abanye bebesho ukuthi uyabhimba naye aza kuvumela ukuthi uyabhimba but for mina ubengiculila kahle futhi engishayela kamnandi yabo but kuyikhona lento ukuthi yazi yena akalitholi ithuba mina ke ngiphatheka kabuhlungu ukuthi yazi ibhlungu lento ukuthi ukwazi ukwenza into kahle ube selevinele nganabanye but kube khona abazosportwa wena unganawo so mina nje ngaqhubeka ngayithandela yena ngayitshela ukuthi no noma ngathi impilo ngifanisa naye kungaba right because okusalayo ngiyayibona into ayenza ukuthi eyakhe futhi uyimisele ngayo yeah uyilindele leyo mpendulo so ke now ngiyethemba ukuthi uyinsizwa ekhulayo masibheka obani nje abaculo ngathi hayi mfethu uma ungathola nje ithuba lokusebenza nabo uyalifisa mawulele nje ebusuku yekulifisa ithuba lokugijima nezinsizwe ezithile ngabe kumaskandi kungabe mhlambe iAfropop ngabe mhlambe hip hop ngaba mhlambe amapiano ikuphi la khona ubona uthi yazi manje ngisebenza usibani iphupho lami lingabe lifezekile uma ngathiwa ngibala abaculi engaba nephupho empeleni angiyena umuntu vele ngathi unamaphupho okhulu okucula nabantu kakhulukazi laba phezulu yabo angiyena but uma ngathiwa ngithola ithuba noma ngithola inhlanhla umuntu ofana nabantu abanjengobhuti uBig Zulu ngiyabakhonze kakhulu so abantu engikhola ukuthi vele into yami ingajika ngiphinde ngiye kumuntu ofana Olified Cat ake uma nje ngiyitshela ngithi no yazi ngifuna ukushintsha ngicule Afropop uyena umuntu engibuke kuyena ngayitshela ukuthi no nangi umuntu okwazi ukwenza kahle Afropop so if ngiyimisela ukuthi ngifuna ukwazi wonke ama genre but ngifuna ukwazi Afropop umuntu akakwazi ukubuka kuyena uyena Olified Cat so yeah ngiyakuzwa mfana kwenzeke ke hamba myalozo wethu uzuyofika la isifisa ufike khona ngoba intwana yenza okukhulu siyafisa futhi ni support niqhubeke futhi ni support uhamba kanjani ke ngane yakwethu umculo wakho lapha ezinkundleni lezi zokuxhumana ngoba phela ungenile umsebenzi uhamba kanjani uma uphe and ushaye ngo16 songs yeah should ahlahla ubusilaya kanti lutho benginganilayo webhuti bekuyisikhathi phela lento lenindala bhuti indala lento le ngoba phela ukuze ngifike la kwialbum vele kuswela ngoba mina umculo bengeke ngawuyeka ngwenzele ngifunda isikole ngaphinde ngawuyeka because umculo mangakutshela iqiniso ngiqale ngo2014 yes 2014 2015 2016 then 2017 ngawuyeka because bese ngiqedile isikole kwamele ukuthi ngithola amatoho so ngayizela eThekwini yes then ke ngase ngabuyela ke kona umculo ngalode ngizama ukukhipha ama EP engahlangani ngalode ngizama then zanda ke ingoma then kwathi ngonyaka odlu 2024 ya bese ngihlangana lenkabi ku-ice cream awusewumunca madoda awusewumunca uyena kumuntu engathi ngithema ngihlangana naye nganomfutho nganogqozi and walode ngisibekela wawumfana yebo kumina like usiyalingana but wakwazi ukuthi nje afine nomphathi yabo angisibekela ngigade mangibheda ngifundise then nami nginazo inqumo zami uyazi naye khona ngithi mangithi le ngiyayenza vele ngiyayenza athula kubuka yeah so kwahlukana nokuthi mic uye ngapha ngapha mawucula uqhubeka ukwenza hayi lokho akuyona ke inkani yami Dokotela angithandi indlela yami ngayo kuyi-mic manje ngenze njani mina ngithi mina uqinisile wrong mayizoma ngapha mina ngapha becula uyamgolozela ice cream wovela umniko wona ice cream umuthi umkhothise wona umhlisi ulaka right bit sure yes yeah okay ke kwathi ngabo ngicawuthi beku 2024 noma 2025 angisazi kahle ngase kwavula i-challenge lapha ku-TikTok ivulwa omunye ubhuti o-producer ngicawuthi King Lee wayivula
enze ngebeat le ethi ayibe similar kule because lesi senzele yethu okay sayenza ngayingenela le challenge le ngashaya kamnandi and angeke ngithi ngadlula wonke umuntu but ngokwendlela mina engeza ngayo ngangitshela ukuthi bonga le challenge win me ngiyawushaya ke manje ngiyabona manje sengiyinkulu malanga manje ngizoduma but ke ngikhumbula inaka nayo ubhuti then ngase ngibuyela kubafu because amafeni bekhala ethi amafeni siyayifuna le ngoma and amafeni to be honest ngizocela nje ukuthi ngixolise kubonke abayaziyo lento le because ngubambambise kakhulu isikhathi emva kokuthi ngikibele ngoma ngiyenze ngibe sengifela ukuthi hayi ngoba sengiyenze le ngoma and abantu abayinaki and most yabantu laba bangilandelayo bayifuna ialbum abantu bafuna isingile uma beyifuna isingile mina nginokuthi hayi ngeke sekumele ngenze ialbum because le ngoma le vele besinesikhathi lo dabani beyizwile because ngangiphushela i-challenge yabo so kwaze kwafika le Country King ngoba nginazo ezinye ingoma ezinye before eziningi bese ngithi angiyinakile angivele ngiyiqoqe zonke bezimnandi kube ukuthi kokuqala yonke into engiyenzile ngivele ngiyayidedela then uzobe sengihlela kokusha yaphuma kanjalo i-album nengoma ezindala nje kwahlangana uhlanganisile lapho uhlanganisa ulozo ya kunengoma ezindala zango 2022 lana engangitsho ukuthi mina ngiyabheda but ngiyengixaye mangibona ngijabula ukuthi hawu kanti ngakhona kwakudala Eyasikhopaza uthi kahle sidle ukudla okudlule hawu kumina nje sengithi angabajabuliswa yini futhi ngoba umuntu phela singazi thina ukuthi kanti kade yaqoshwa thina sibuthola into enhle mina nje ngithola into entsha konke kanti ukuthi mina bafethu ngiyayithanda into enhle ngiyayithanda bafethu kube kuyangami ngabe eSouth Africa sifocusa nje into enhle makuthiwa khona umuntu wenza into enhle vele kuthiwa nje sonke bhu siyolekelela ama podcast abemaningi alekelela into enhle inkinga ukuthi ke asiye singaboni inkosi yami ngeselodwa sinesifiso nje ukuthi nje after le podcast kwenzeke sengathi mfethu impilo yakhe ingaguquki ingafani nayizolo mfethu kulunge nje kuye phambili right asiqhubeke eTimoni mfethu ngifuna ukuya la ekutheni siye kwi track number 2 yipho ufisa ukuyishaya idliso lami ayikhinking idliso lami yeah ngashaya idliso lami shaya idliso lami ke engineer producer DJ ngicela ninginyuse lapha ama volume ngizwe ningasho ukuthi ukhumalo udlisile ingane zikhona lezi ngoma online bafethu okwamanje show live yes ngaze ngathanda mntana umuntu wenu idliso lami uyithembu lethu kanya empilweni yami ngikuthanda ukufadali noma wenu kude nami ezwenyama ngisoze ngivume wenu uphumo wami ngaze ngakuthanda mntana umuntu wenu idliso lami uyithembu lethu kanya empilweni yami ngikuthanda ukufadali noma wenu kude nami ezwenyama ngisoze ngivume wenu uphumo wami angazi yini ngaze ngifaka ngaka kuluma dali khona yino wakufaka uthando lakho kimi likhula mawala ngifuna impilo yakho wena nje uyiphile nami uyakuthanda wena ukuphila nami ngibona izinto wena ozenza nami wena into yami mina ngicwele ngawe dali ebusuku angilali umunami ngize ngikhohle ngo3 mina ngesipani uthando lwakho dali lungivala umqondo ongaze ngakuthanda mntana umuntu wenu idliso lami uyithembu lethu kanya empilweni yami ngikuthanda ukufadali noma wenu kude nami enhlizweni yami ngisoze ngivume wenu uphumo wami ngaze ngakuthanda mntana umuntu wenu idliso lami uyithembu lethu kanya empilweni yami ngikuthanda ukufadali noma wenu kude nami enhlizweni yami ngisoze ngivume wenu uphumo njalo wethu ay umethula zona mfana repeat bafethu hayi bafethu repeat bafethu yeah awu ngayiphila ndana mfethu hayi bamba lapha mfana nisema Africa hayi ngeke italente hey asabe mfethu asabe thishe ngeke ay ayise thishe hayi qala phansi baba ngeke siyeke hayi ngeke siyeke hayi ngeke bafethu hayi ngeke lungisa engineer hayi ngeke bafana nazoko asiphinde mfethu asiqale phansi futhi mfethu ngifuna kahle ngifuna ube ngathi siyamvazamisa yeah funa siqale nje kahle from scratch yeah. From scratch nje ngaze ngakuthanda mntana umuntu wenu idliso lami
uyithembu lethu khanya empilweni yami ngithanda ukufatana noma wenu kushelami enhlizweni yami ngisoze ngivume wenu umuwa ngaze ngathanda mntana umuntu wenu ifiso lami uyithembu lethu khanya empilweni yami ngithanda ukufatana noma wenu kushelami enhlizweni yami ngisoze ngivume wenu umuwa tonona buto ngase ngipanganga khuluma talikhona yino wakufaka uthando lakho imikula mawala ngifuna impilo yakho yonke wenu ihlale nami ngiyakuthanda wena ukuphila nami ngibona izinto wena ozenza nami wena into yami mina ngicwele ngawe dad ebusuka ngali umungami ngivele ngikhohle ngo-3 mina nyesipani uthando lwakho dali lungivala umqondo ongase ngakuthanda mntana umuntu wenu ifiso lami uyithembu lethu khanya empilweni yami ngithanda ukufatana noma wenu kude nami enhlizweni yami ngisoze ngivume wenu umuwami ongase ngakuthanda mntana umuntu wenu ifiso lami uyithembu lethu khanya empilweni yami ngithanda ukufatana noma wenu kude nami enhlizweni yami ngisoze ngivume wenu umuwami Kunjalo wethu. Wethu ayingeke makhulya ngento emnandi ukhulya ngento kanje yazi lento ngiqaba wemnqambuthi lolu kunento engifikelayo noma eqhamuka nje emqondweni wami umasikandi ubukhula ngawo ushaya uthanda wasuka yela wena kwi hip hop wadlulana u hip hop wabuya kwi afro pop but le afro pop yakho ngikuze ubuye urapper la noma phela mhlawumbe mina osalayo angithi vele into edalo ukuthi mina ngikhetha ukuthi okay njoba ngazi umaskandi ngazi afro pop ngazi because nanekasi ngiyakwazi ukuyishaya amapiano then ngazi ngithi okay yipi ijene ezongivumela ukuthi ngikwazi ukuyiveza yonke lento ngesikhathi esisodwa that is why ngase ngithi ngizokhetha afro pop because ngiyazi izonginika ithuba lokuthi ngirepe inginika ithuba lokuthi ngicule iphinde nje inginika ithuba lokuthi ngiveze ngime entweni engiyona engicabanga ukuthi ukuba umfana wasemakhaya ngoba ubhinga babekuthathe ngenye indlela ngazi nje ngumfana wasemakhaya yeah. No ngibuka mina amandla indlela okukhandeka ngayo ngoba uma usubala yonke leminqa kahle kahle akekho umuntu ozizwa evaleleke ngaphandle wonke umuntu uzizwa engaphakathi owamaskandi we-afro pop umuntu we hip hop ipiano wonke umuntu uzizwe eyamukelekile kahle kahle yenye izinto engayicebisa amaciko ukuthi kubalekile ngempela kuba creative ubheke ukuthi into yakho uzoyiqinisekisa kanjani ukuthi iyavelela kubantu ngishayela izandla kulokho mfethu ngithi ayisalute ku right mfethu kuhlezi kukhona ingqinamba abafethu esibhekana nazo kumculo wena usamusha kusafika but at the same time kukhona mhlawumbe osukubonile nawe ungafisa ukukushare abafowethu abanye abasazamayo nabo bakwazi ukubona ukuthi kukhona lapho kushayisayo noma kukhona okuhamba kahle kuwena kukhona usethe wadibana nakho mhlawumbe okuze ingqinamba ongafisa ukukushare nathi nje ukuthi hayi bafethu yinakho engingabhekana nakho mhlawumbe inkinga zemali whatever noma ngabe yini but ezingqinamba wena njengeciko kumculo wakho. Yeah, since ngiqalile khona ngaqala ngasho ukuthi ngiqale kumna ngesikhashana. Since ngaqala yazi khona inkinga zikhona into eziningi nje ingqinamba okuhlangabezana nazo la emculweni. Sure. Ngingabala kuzo lezi zezimali. Imali nazo ziyaba inkinga cause kuyenzeka uthola ukuthi uzokhokhela umuntu imali like ngenhloso ukuthi nicule naye uthola mhlawumbe isikhathi agcine ngaboyanga kuwena futhi ngekuphinde umthole like ahambe nemali yakho. Yabo abanye ukhipha ingoma ucela uthi akutshele mhlawumbe umbuze ngicela ukubuza imali lokupromote ingoma asho ukuthi imalini umnike imali uthola ukuthi akasayipromote futhi akasayingeni lonto leyo yabo so izona ngqinamba mina ngihlangabezane nazo lezo ukhona inkabi yami engayingacela ukuthi ngipromotele yangitshele enye imali ngayinika lo mali mase ngiyinikile le mali isithi hayi ngipromote kanjalo mina ngipromota ngemali engaphezulu so faka enye mawungayifake enye ke should yacwila ngoba ngithi mina okay ngoba uthi wena usuyilo mali manje hayi le mina bengiyazi ngcono uyibuyiseke imali wathi hayi shuthi kuphela kanjalo ke so nginaso lo simo esikanjalo kwaphinde kwayisimo ke la ngiye bengifunwa le angani mangithi bengifuna but bebekhombisa ukungidinga enkabi yabo so nakhona ngonyaka odlule la uma usanda kuqala because bese ngiyenziye le challenge ibese i-challenge lethu iqolisana inhliziyo so base bangithinta bathi siyayithanda le ngoma le ngoma le masiyithanda
siyafisa ukuthi uze ngakuthina singafaka nombala kuthina bababalaka abangabafaka but ngeke ngilode ngande ngifaka amagama abantu angithanda ukufaka amagama liyanele igama okay salinda ukuthi hayi bazongilanda ayinkwagcina ngenzekanga angisazi isizathu lokho but into nje engizama ukuyisho ukuthi uma ukwenza into yakho kubalekile ukuthi ungabi nethemba kumuntu noma umuntu engakhuluma uma uthi elakafika usuka athi pray seziyakhala zingayiqali because ngibuka mina indlela engihlukumezeke ngayo ngaphakathi ngaze ngagcina ngingasakhiphanga lutho because mina almost unyaka odlule ngicishe ngakhipha lutho because nje emqondo ukuthi nje ngiyenkabe baba and bese nginawo le nto kwakhuluma ngayo yokuphakama uthi hey mina akekho ofana nami yabo akekho ofana nami mina nginkunzi mina yabo ngifonela ikamera record mina yancoba ilokhunjana yami into yabo yehla ke impakamo ngase ngifunda lapho ukuthi impakamo ayibalekile sidalwa angeke ngithi ngaphakama bengangifakaza wayo khona ngaze ngiphakame bhazi nganginawo le nto ukuthi ngiyawina manje iwin then kwangavuma ke so nje kumele wazi uma ucula khona izozenza zingalungi khona izolunga khona uzoyitshodi zi right kanti azikho right and sometimes kunabantu ozokuba kune bekujabulela kanti abajabule futhi nento yakho like mhlawumbe ayimnandi yabo khona abantu okubaphoqayo uma uyenzile kumele bajabule it doesn't matter ukuthi injani so mina into engakutshela nokuthi kumele ulinde abantu abangakwazi bakutshela iqiniso yeah njengekwenze kwenzeke nje yeah uyabona njengamanje senginayo into okhola ukuthi hayi lento engangitsho ukuthi ayisekho isakhona ayasho bana lentwana ayasho wafethu hayi bafethu kukumnandi ukuhlala neneke esuke ilingana nathi incane njengathi ngoba kuningi ukufunda nokukhuthazeka okuba khona ekuyona into esiyifisa kakhulu ke right mntaba before mhlambe siqhubeke nengxoxo yethu emnandi isikhathi sesengakhona ake size la ku 3 questions wena umbukelo kwenzeke uyayazi imibuzo emithathu akusho phela ukuhlala neciko elicikoza kamnandi kusho ukuthi asingayi kulezi zinto ezintathu ziwu3 nje 3 questions le imgomo ke ithi ke ngizokubuza umbuzo oqala nowesibili nowesithathu uma kukhona othi hayi impendulo yayo isakucashele kulungile uzodlula kuyona sibuza ulandelayo ababukeli kwenzeke into abazosiza ngayo kuyimpendulo ozokusinika yona bazobe sebekwazi ukuthi ke basitshele ukuthi cha okuyikho yilokho noma ushayile futhi uma ushayile bashaya izandla uyabona okay ready yeah I'm ready 3 question okay kuneqembu lesintu noma licula umculo wesintu ngeke ngisawubala ke imculo wesintu uyayazi ehlukahlukene elawina ama Grammy Awards amahlanu ngabe liphi lo qembu la seningizimu Afrika angazi mangeyona iBlack Mambazo yini futhi baba David Masondo kambe David Masondo manje ubukeza kwena inkamba ukuthi labe ngihamba nabo abangisize bangikhiphe kulamagamandela ya ukuthi nginesiqiniseko sokuthi ngiyayazi into engishayo ukuthi sometimes ngibuye ngifake into eziningi ekhanda lami ukuthi ugcina kusalifuna ukuthi ndisipane ngendlela engifisa ngaleso sikhathi kodwa yakwethu kodwa iBlack Mambazo noma ubani ngombe lo kodwa lo baba lo kuthi David Masondo Soul Brothers yeah angazi ukuthi wayengikhohlwa because kwakuyiqembu lalithandwa baba kakhulu so ngicabanga ukuthi ngingathi ilona mangeyona iBlack Mambazo but between Soul Brothers and Black Mambazo iqembu le Soul Brothers phela lalenze lokhuzana khona labo ofeleba yes yeah iyona lo baba wangishiya ngo2013 washiya nje siwumndeni oba kashiya mina ngedwa but kubuye kube khona lokho because uyena umuntu oyengithanda kakhulu kanginakho ukuthi iyangithanda le but ke bakhona abanye abangithanda uma ngabala nje auntie uma wami ukhulu empela nakho umuntu ongangithanda ekhaya yeah ke khona awigolide mfana bakutshela ubatshela ukuthi sifuna bakuphathe kahle uyigolide le country yabo so okay ke ningizimu Afrika it's either iBlack Mambazo noma ama Soul Brothers usiyokhetha kusho ukuthi uyakhethisa ukuthi akakhethe ukhethe olulodwa ngakhula mina ndimasifunda kuthiwa ABCD kodwa phela ukwazi ukuthi AB usithi thisha ikhethele hayi ngeke ngixolele bandla kodwa lo thunje senotomula one mhlambe ukuthi ubheda wonke right question number 2 kunendawo edlaliswa anti bona masilapha eThekwini nje kuthiwa ikwelika banana siyazi ukuthi umukhuluma kabanana ukhuluma ngeTheku so umukhuluma ukuthi ehlala Nkosi ukhuluma ngayiphi indawo mawuthi ehlala Nkosi siteketisa yiphi indawo lapho ngiyabona ngalapho ngabe ngiqamba khona legama sengilizwe kaningi sengilizwe kaningi leli gama ehlala Nkosi
Wabona nje ngilizwa la koshenge bani kodwa manje ushengo wasehlala Nkosi. Yeah, hayi kodwa angilazi ukuthi la kiphi indawo but igama ngiyalazi. Uthi ehlala Nkosi. Yeah, ngiyizwe kancane. Hayi ke kulungeleke. Bembukele ke nitshela ingane yami ukuthi ikuphi lapho yivi lo ndawo yaziwa ukuthi sehlala Nkosi. Okay ke. Last question ayibona bona kulula. Akukho nzima ne? Awukho. Engineer uzosifakela le number le. Awuyibuka yayibona ngenzela masusana ama deal lapha eNkabi record. Ngikwazi ukukuthemba. Ngibizela lo number le ithi into number. Lo number ithi 2 okay o2 kufike kube u2 kube u2 abathathu kube u2 abathathu ibize yonke ke wena ke ungathi uthi 2 ole angishaya lele awalo 2,222,222 rand usufana imali kodwa uyayibulala iNkabi record lo muntu awu 2 million lona yeah 2,222,222 okay hayi asithembe mukeli ubona ukuthi uzofika lapha kweNkabi record ashayi kahle let's hope so afika bale kahle ama percent bala kushanga percent la kuthiwa zokunika u20% u40% ufuna ukwazi ukubala lapha usibize sizokubalisa yosibiza noma ususikhohliwe wena bhuti ngisakulapha kokubala to be honest awu mina angisho ukuthi angwafisa ama label amakhulu but senyawasaba ngiye ngithi mina empilweni yami ngiyafisa ukuthola abantu abazothi nje sifuna ukukusiza mfana wakancama kodwa wena mawukuthi uyaphumelela ungasinika lokho kunika osinika khona because lokwama label Sikuthembe kanjani? Sikuthembe usuthenga iBMW. Angithi sikuthembe engineer ungamthembani? Hayi. Ngeke inkinga uzo-invest imali then invest imali hayibo. Bungana bhuti ngisho kanjani? Ngisho ngalendlela ongenzele ngayo. Angithi uyabona ukuthi angikaze ngikhothame kuwe ngifike ngithi ngiyacela bhuti mhlawumbe lo uyitshela uvele uyabo so sekukumina ke manje uthi lo muntu obangisiza kanje ngingamnika yayizwa lona so sengisho le zinto ezikanjalo because amalebuli sengiwabonile ayakhaliza bayakhala abafowethu baningi khona bathola udumo bathole yonke into abayifuna but somewhere somehow ngathi khona ongahamba kahle yabo so at least ukuthola ilebuli understand ukuthi kusuke kumele kusetshenzwe kubanjiswane ungathi ngizodla ngaye angiyona into yokudla ikhono lami leli ngilisebenzela kanzima miningi iminyaka uqhamuka vumbu njoba nje ngisuzo wena usuqhamuka ukuthi hayi ngiyamthatha ke lo ukhona ozokuthatha phela angikuphiki lokho but mawungithatha ngithatha ngicela kuzosetshenziswa ungazi ukuthi ngifuna ukumenda isilima ngibhala into wrong phasi makwayisayina angeke akwazi ukuthi ungathi uyangisiza kodwa ubhala into wrong ezongigcinezela kusasa enye into ngathini because impilo ayikaze yaba fair idaliwe nje impilo ukuthi kunobubi kunobuhle every time umuntu weze business kukancane mawathola ama podcast njengekwenze azokwenza njengoba senzile just ukuthi we support artists asina nkinga ndaba imali yakho sikholwa ukuthi uNkulunkulu kukhona kokunye esikwenzayo siyothola khona imali uyabo abanye abantu bayakholelwa ukuthi imali ayibe khona so now ngizama ukuthini so the time company ikufaka ngaphansi kwayo kubiza they are thinking business they're in business they don't care about you and they don't mind whatever issues maybe wena ongaba nawo in future bona kwabo ukuthi mabe faka u2 million kuwena be invest bawuthola u2 million kubona just that futhi baba greed yabo kuyinto yabo baba greed indlela nje impilo eyiyona mina advice ngeke ngisho kumajita ukuthi at least have someone ofana no Dr Life ofana nami ofana no ice cream eduze kwakho who's going to assist you every decision oyithathayo there is someone you trust ukuthi into esiyikhulumayo naye iright ngoba mina mabizo ngingathi kungakubi imabizo uzohamba emhlabeni netalent enjengazange lidume ngenxa yokubalekela amadili ulokhuthi ideal yaseNkabi record injanjanyana but you are doing nothing uhleze ekhaya you are doing nothing but half of bread is better than nothing but at the same time asusebenzi lo mqondo okulamba but futhi musukuhlala angazi konke akube eplatini ukuthi wey ukuthi iNkabi record isakalekisa but iNkabi record asisho isakalekisa yes ngempela ngazibona ngathi wakuba ngami we just because ibona abantu vele abasemahlweni abasicabangayo so ukuthi muthola umfweni
noma ngathiwa mhlambe usuthola i-call ukuthi siyacela mfowethu usebenzisa nathi shayela ukhumalo there is a deal, there is a contract, uma unommeli mhlamba unayo imali umtshela mfethu sisacela ngifundisela nayo i-contract, unabafowethu unomzaba yakho. But ipoint elibalekile ngifisa ukulikhanda nankabi yakwethu ukuthi yiba naye umfowenu usiyofa silahlane. Yabona kwi-podcast we are almost 5 if I'm not mistaken, and labana bafowethu la kwi-podcast ngiyaqinisekisa ukuthi mangifuna into ze studio noma mangifuna ini funa ngithinte Real Gaddafi, funa ngithinte uproducer uNKA, ungafuna ngithinte mhlambe uMakhosi, the guys there are so many guys engazi ukuthi if ngithinta ama deal noma mangifuna ubhala isingisi mhlambe ngifuna ukwenza ama applications ngithinta ubani, yiba nayo kwi team yakho abantu abafowenu ozokwazi ukusebenzana nabo, noma ungabe uthola ama deal bazokufundisa bakulekelele. Then ke bese uba nento okuthiwa i-short term period, ungayithathi contract ezokuvalela forever. Ungabaniki i-album one album bayithathe bengeyabo, then after one album ubatshela ukuthi no sengiyabonga, then uyoqala into yakho, ube nawo lawo ma idea ukuthi alokhu uthando la forever kunesikhathi sokunqamuka. Yeah, lokho hayi bhuti ngiyakuzwakala kahle. Samba soyibuka le podcast nawe ukuthi bengibheda ngithini. So aphelele ama questions ethu 3 yabona ke sekuphelileke yabo. Right, asiku song number 3 okuyona into yazi kangcono ngoba leyo ama deal vele asinankinga, mina nawe sazi ukukhuluma. Sazi uyiculela. Isiyofika mayifika ndiyabo. Lezo ngithi hayi ngoba manje ngiyakuthemba mfethu. Ngiyakuthemba ungayilahli ingane. Right, track number 3. Madingana siyalingana. Siyalingana hayibo. Yathi yabona ke ice cream yakoloza. Yamonto yakoloza lentwana. Cha kulungile kodwa into ungathi into umncanyana. Uqeqe. Hey yabona yakoloza dosho lingana. Sure no, asambe DJ, asambe producer. Engineer. Silale start mthathele mfethu. Siqale phansi futhi sidlale kahle. Sifuna ukuyifila. Right? Asambeni. Chaza bese call. Ngakela ngathi yekele. Yewusmasixaba nungale. Uncikisela ngothando. Ungamani uhambe. Usungahamba my darling, mina ngeke ngikale, sengajwayela sithandwa sami, sekwanele kunini ungalalave, cha kodwa udlala ngami, ayibo darling sithandwa sami, ufunani kanti awukhathali nawe nadelunga, okwakunini mangonilwe nula. Kuhambe kubuku ukuthi futhi uyathanda, sinjalo uthandwa sami manje siqhathwe into encane, awusengikhathele wedali, ilento yakho yokuphuma kimi, engabe hlala phansi sibonisane, okwakunini kwasangicela, uma ngine wanje singahlala, sasingabazali manje kumele sibonane, sekuya phona njalo kumele sihambe, siphinde sibuyelane futhi sithandane. Usungahamba my darling, mina ngeke ngikale, sengajwayela sithandwa sami, sekwanele kunini ungalalave, cha kodwa udlala ngami, ayibo darling sithandwa sami, ufunani kanti? Hayi bafethu hayi ziyakhala. Yeah bhuti. Uyaluza lo solo kodwa. Yeah. Uyabona ukukhulumisa abantu manje baxoxa manje babona ukuthi. Yeah. Mfethu bengayitshela ufela isikhathi wena usemncane. Bengayitshela soxoxa kushaya lesikhathi bengithi sokuthi nqaphu bengakuthembi ukuthi kanti uyakhuluma. Kube kuyangambe ngofisa ama ngoba kuningi ngaphakathi. Kodwa Ithini Ntombi? Hayi khona ayeza mami. Ikhona Ntombi phela wona ngangakubona mfethu uba ngisho ngakubona ngathanda ivideo yakho lapha esikoleni. Mhlawumbe izintombi ziyayizela manje. Intombi eziyeza nazo ziyazi.
siyayizela nje uthini ukuthi siza mawala webhuti gcina sokuba nzima ukuyenlisha lento ngoba egcina kosuku phela ukuthi umuntu umncane like usuke umuntu njengoba ephile yedwa unayo umuntu amthanda asuke ezazi okay usibani mani ngiyamthanda but ugcina usuba namaphutha like le indathe ngikuyo like wonke umuntu uyabona ugcina ungasazi ukuthi kwenze njani bonke amuhle yena umuntu wami kodwa mase ngishaye wabo ungagcina usuwenza amaphutha amaningi yabo kodwa nje yayi amantombazane if is come to abantu abaculayo noma abantu abenda something bangeza no for the sake ukuthi mhlamba yakuthanda member sobe kuthanda but ngokubuka kwami kusuke kukhona isinyama noma ibhada because kuzabona yabo imali basuke bazi ukuthi awunamali wena usukunganayo yazi ebhuti kunento engiyaziyo if sikhuluma ngento enjengobuthakathi nani ikwazi ukubona ungale akudingi ukuthi ube nayo imali ikubona ulapha ukuthi lo uzoba nayo imali idimoni lifika ngalesikhathi ungakabi nalutho lizoqeda khona lapho alifuni ukuthi uqale uvele uma seliyafika uzohlula lishaya khona la phansi abantu abaningi bamukela ukuhluleka bela phansi yabo okuyilento ke ngisho ngithi akumele siyivume nawo amantowane ayiphathe izinto ezosigcinezela sila phansi ugcine ungasafika ufica mfowethu uqhamuka lena beautiful bafethu nenhlanhla bafethu nenhlanhla yokuthanda thina sidonsa nzima bafethu kwenziwa yini thina noma mhlambe ninenhlanhla noma ishuthi sithi sinebhadi ishuthi thina sinenhlanhla nenhlanhla ibhadi lethu ngoba egcina kosuku wafethu nami into engixopaza nginebhadi ukuthi mina ngishelwa wena uyashelwa wena unenhlanhla ngicela ukuthi uyathandwa uyime nebhadi la uvele into iphumile esandleni ukuthi ungajabulela ukuthi uyashela umfana ayenziwa lonto akuyona into enhle leyo so wobona ukuthi ibhadi lona lelo isibindi esingaka sokuthi umuntu enze into engenziwa ungathi inhlanhla ukuthi isibindi sokuthi umuntu ezenza into engenziwa ukuwe uyenzelana uzokushada mase umvumile uwena uzokhokha pho manje wayenziwe uyi uzolotshola uyena imali yami ezolobola wena uwongishelile uyabona ayinayo isense wakwabona beshada abantu abashelile like mhlawumbe ke sebashada ayikashada hayi angikho basole ngasithandi because uma kwabona ayesecula kakhulu uzongishiya no Timon singaphikisana hayi bakhona bashadile bakhona eshelwe intombazane ufuna ukuthi angilethi ubufakazi cha I'm assuming there are bafowethu shout out bafethu akenivele wena wayicelela isoka ukuthi no Plazo I love you kwalobola bani emva kwalokho ngibuza lokho vela mina phela kumele wena ungenze ungishelile nginika imali ngithumekini ngoba phela uwoqale yonke lento cha phela into yokushada ahlathi siyashintsha phela isikhathi zanamhlanje seyinto seyishintsha na Timon yabo ngoba sengenze ukuthi igcine siyile wa Home Affairs soyishadela khona kuphela nodali ngingazi uze silobolana ayi nje mina ngiyingqwele ngithanda uzamasiko wena ngoya nini lapha kulo Home Affairs ngoba ngiyokwenzana ngoba la ngiyingqwele mina into engiyithanda ngithanda into zesintu even ikhuye ngomshado le ngqwele lona uyibona nje ukuthi yoshanje wesiZulu qha kodwa angifundile ukuthi nginenhlahla hayi unenhlahla ke bhuti ngalapha ngoba siye sithi sihleli uthi yabona usibani mani sengifuna ukuphila naye ke manje qhamuke lenqwaba lekuphazamise ethini yena ethi uyajola kwatsha kwacima enga-understand ukuthi angibambizanga ke lapha bayizele and ngoba ngumuntu angiyona imali ngicoshekile phela inhliziyo and nawe ubuye ungiphoxe yabo mawusungilimazile kukhona ongitshela ukuthi uyangithanda uqala ngizokwenza njani kube kuzisa ngekusa ngetrain kwesinye isikhathi uphinde ulinyazo uyeke lo mthandayo bekhona abakufunayo uzokwenza njani uzogcina usabaleleka kubona ke laba ubuye kudala umqondo kodwa ngiyalahla but engithandayo mina kabi yami ukuthi umqondo wethu uclear yokuthi ezinye izinto ziyafa zisephansi asingayivumelike ukuthi ubulawe izinto zephansi because ukuthandwa vele uyathandwa kodwa imali izobaleka ngalesikhathi uthandwa ufuna kuzimali yabona into engifuna imali ngifuna imali uma ngashelwa yiyona manje bayena ishelani ke idla phansi ngaqoma ngiqomile webhuti kukhona into ngiyabona nje iqomali angaba isekamgwaqo webhuti imali yashelana ngoba kunethi ethe video ngiyibuka lapha ku TikTok ithi ngibani lo ngikhulume kabe emalini ubalo ngikhulume kabe emalini hey yanginyanya imali manje nathi sikule yonke inga ukuthi imali ngokunyamalala asibone lutho cha kabuya kwethu asibonge ngane yakwethu ufika kwakho kwi podcast kwenzeke mhlambe nje mfethu makukhona esingakukhulumanga sengangingeza nje nawe kule mzuzwana esasele ukuthi cha khumalo obe ngisangibuza ukuthi ngikuvulele ukubona nomuntu okholwayo mangisenkonzweni sengathi ngingafika ukushiya uhlelo kuthiwa sokukhuluma umfundisi siyavula umkhuleko siyavala bese kuba ukuthi ke
ebese ethi umuntu hayi bese sithi hayi ubani omunye uvuka umoya akhulume singagcini sambe sonke besifuna ukukhuluma yabo so nami ngifuna ukuthi ngivule inkabi yakwethu le ephathe ukuthi mhlambe kukhona ongathi hayi ngane yakwethu asibe ngesaxoxa yabo hayi impela na angeke ngithi kuningwe napho yes ngokucabanga kwami ukuze ubhuti angibize la vele ngoba ubekade ebone le album yes so sengathanda ngisayese ngiqhubeka nje khona cause lapha ku YouTube abantu abaningi bano confuseka ukuthi hawu kwangathi manje usecule yedwa cause lezi ngoma ayiboyi zingawaveza ama feature yabo so into nje ngifisa ukuthi like abantu ba understand ukuthi ku featurishwe bani kungume kuphi cause kunomuntu othi nje mina ngifuna ukuza ufanatic but uma yake YouTube afike ngambona ufanatic ukuthi ikuphi ingoma kuyo so kunengoma nje lapha nayithi ukude inofanatic yona ngicwe nofanatic akuselo okade ejoin kwiNkabi record uyena bese nayivele la so babili nje seyesaphusha kakhulu sashaya lapha ingisendleleni kunengoma lapha engishayeleni ivesi entswempu ngapha hayibo lapha ngisuke ngithi nje lolu thando lwethu into engeke yaphela bengeke ngibuye mina sengibuyela wena inkinga mina darling ngikuthanda mawuhleka ngiyaziwa ngibona nje lavo zomamathe ya kwakuyingoma kanjalo okuyiyona ke ngikhuphule kakhulu wayesehamba umngane wami waqhubeka nempilo naye la khona ngimfisela nje ngiqhubela phambili bengadlali ngentwana yami angithandi ngentwana yami bengadlali ngentwana yami ya cha thani ivula amehlo na intwana ya na intwana yami wavula amehlo ngempela ngoba angeke ngisilabantu ekubona bamaqola but mhlawumbe mawungawuvula ngumqondo ungaqoleka umngenxa ukuthi ya ungaqoleka nginawe Nkabi yakwethu nginawe shame ya right uyena yedwa ufanatic khona nomunye futhi akhona ikhona ilinda ngenze nobuff ice cream oh yes ya ingoma esiyenze kamnandi kakhulu leyana sigqugquzela nje ukubaleka kokulinda mase kuzoba khona ingoma engenze noKhabaja esisekwanele Khabaja yena yedwa okay yes inkaba lezi engisondelene nazo yabo ukuthi mina ngisondela mawusondela mawusohlehla futhi hayi anginankinga ngithi ngizondela iyalo leNkabi yakwethu ya angiyimpinki ya into kanjalo ke kuzoba khona esiyenzile futhi nobuff ethi utshwala amapiano oh yes ya amapiano ikhona kwialbum ethi utshwala okuyingoma engicabanga ukuthi imnandi kakhulu abantu bengafisa ukwazi ukuthi ubani lo munye oyenzayo okuyena ku ice cream futhi kube khona unumber 12 ethi aqali ngawe engenze nodadewethu usisi wami siyazwana nje naye uKatalia ya siyenze naye okuyena bengade ngenze naye futhi ingoma ekuyona ngikhipha ngonyaka udlule yodwa eyayithi kwakumele ngixolise engayikhipha nawo uKatalia ukhona ke nawo album lonyaka abantu ababemfuna bethi khipha noKatalia futhi abambophe unumber 12 lapana aqali ngawe begezeke inhliziyo hawu mfowethu we ave ngikho khona usalayo ice cream yo kunengoma yokugcina engishayela neNkabi yasophongolo uMr B cool lo wayecula lengoma ethi uyayazi le pain yokuthanda umuntu kantaka ya ngisebenze naye kule ngoma number 16 ethi kanti ufunani sisebenze kamnandi kakhulu nengqwele ngiyacela nje abantu sinawo lo ngoma lo bayinika ithuba bahambe boyibheka ya kanye nawo yonke ke album xolisana inhliziyo ingoma yabo abantu leyo yiba babengiphoqa ngenkani kuze kube iphuma nje ibona bebengikhoma nibethi sifuna leya ngoma and balenza iqiniso ngiyayibona ziyanyuka ngikwazi ukuthola 1k like ngingakapheli maso lokho kuyangijabulisa because bekade ngenzeki yeah but ke ngingakabakela lapho nje kubo bonke abalayela kulabo abasasilandela ukuthi ukulinda is very important okay ama page akho ku TikTok Facebook mhlawumbe Instagram mina sengaphuma ngeInstagram ngaphuma futhi ku Twitter kodwa ke zonke nje inkundla zakho zokuxhumana sikuthola ngoba ku TikTok uTimon SA UTOTEEMOURN okulothi loyo kuzoba uFacebook lindo kuhle ngcam phela lisha ke ngoba benginawo umdala then ngawuluza ngokulahlekelwa iphone lezo zeinkunzi lezi izinto abakubamba inkunzi kabe ubangibambe mabizo Risto ngilapho ya so seku Facebook lapha ulindo kuhle ngcam ongifuna enambeni engangithola kule number 072 134 2206 hayi ke Nkabi yakwethu office ukuthi ayithole so far out of 10% so phuma ngale ngoma esiqale ngayo mfowethu xolisana inhliziyo ungithi nje fahla bese ngihamba ngekhaya mina ngijabulile but ake siqale sibhekela ukuthi sesishayile mfowethu uhlelo lethu lube mnandi kwakuhle kwayale sakuthinta wafika asicheckeni njengamanje 10% after ku10 ungasipha bani out of 10 okanye ngathi 10 out of 100%
ungasinika bani mhlawumbe senisama percent yes out of 100% ungasipha bani ngokwe interview yethu kuba nawe abafethu uthokoze kangakanani silungise la sikalungisa khona wena Wesilo Empeleni nje angeke ngithi khona kudinga ukulungiswa khona cause uma ngifika lana obhuti banenhliziyo ezinhle bayikhulekele indawo yinhle bazamela amanzi ubani ubethene somi sazanyelwa amanzi saphuza sesigrand naye fan la umbhobho ubhenga kimi wefan so nje ya konke kumnandi akukho ngathi ngifisa kushintsha ngicabanga ukuthi into angathi ufuna ukuyishintsha into ngayicabanga lo ukuthi lokho angikushintshe but yonke into right out of 100% usipha out of 100 nje ngasho ngithi 100 because ngiyazi bengeke vele ngilandele kangaka ngilandele into engekho right hayi mfethu hayi bafethu izinjabula thina sishaya izandla thina uma kuthiwa 100% siyabonga sithi nje halala abafethu right asiye ke nkabi yami ningizima Afrika bekukuhle sindawonye mina sengithi ke khumu kodwa ngeke ngithi khumu nje ngingakushini into emnandi inkabi yami ngiyayithemba ngiyithembile ya angithi umonse into ezinhle kubanjalo ukhala upsapha right sacela nkabi yami usivalela kamnandi ngomculo nje omnandi xolisana inhliziyo ngiyithandile le ngoma and I wish ukuthi sixoxe after sibone ukuthi singayilekela kanjani ukuthi sise phambili nina Besilo I salute you thank you bye bye yebo woza DJ siyahamba manje ngicela nikhululeni umoya wami uhambe xolisana inhliziyo uma ngifa namhlanje bengicela nithulise umama wami abanye mina ngicela ukuthi bangithulisele ingane zami nibatshele kuzodlula noma umama ekhala sephuquza ngicela nimutshele kuzolunga sengidamukela abantu abami ndodakazi uzungakhali Nkosana yami ngicela nazi ukuthi nina nisenhlizweni yami usale kahle emndeni wami ngesaba isililo sama yokhala azaphathwe isilokozane lo dekhala ngendodana yakhe athi ngengane yami kodwa ngomntanami ubelithemba lami umuntu wamakhaleze ethi vunga kanti ungishiyelani usungishiya nobani ngicela uvuke kanti ungishiyela xolisana inhliziyo yazi khona kubuhlungu akukho kudlula ufa thula mntanami xolisana inhliziyo yazi khona kubuhlungu akukho kudlula ufa thula mntanami bafethu siyabonga bafethu bye bye ningizima Afrika bye bye